kabel. Ya aku nggak ditemenin Didi. Bos Abisen. Bos Abisen sing di kawasan Luwung Gede. Iya betul. Bos Abisen ini. Bos Abisen. Bos Abisen Bos kesuwen. Abisen. Pengen tak joget lagi. Ibu Hajat mana Ibu Hajat? Kanggo Ibu Hanum, Bapak Wawanam. Tete Nika, Teh Cucu. Asik. Keras. Bos Abisen. Bos Abisen. Tete Nika. Ada di jalan no. Kakak. Nok Teni, Gua pengen Nok Dewi, Nok Asti. senajan ora dikawi kangkula rasane prihatin wong loro ana ikatan batin. Bos Abisen. Bos Abisen. Kesuwen. Kesuwun Bos Abisen. Bos Joget Abisen. lah Mama. Bos Abisen. Bos Abisen. Bos Abisen. Bapak Yuni. Lamun cinta bisa diukur. Ukuran apa? Ukuran XL. Emang ganggu lakine batu kangkula sipate wong wadon gampang nangis lan gampang Selamat datang buat Mr. Woyo. wong demen duru Kang Woyo. Bos Abisen lagi terus. Mungkin wis terlanjur kula demen Bos Abisen. senajan buktine Bos Abisen batin terasa hancur. Bos Abisen bisikan setan Bisikan cinta. wis nempel ning dada sing gawe kula ora berdaya. Bos Abisen Mimi Ciki grup. Mama goyang. Ser. Why?
Bapak Wawan. Biar rokokaken rokokaken. Kakak kula pengen kesani. Krungu. Ya krungu nih. Senajan ora Yang lucu. dikawin. Rok nikah hati-hati di jalan. Sang kula Apa Jen? rasane prihatin. Terus Wong loro Priwe sinak. ana ikatan batin. Goyang terus aja Nyai. Bos abisen. Bos kesubuh. abisen. Digoyang terima. Bos abisen. Lamun cinta bisa diukur. Emong ganggu pancare batu. Krungu. Kula Apa sih nak? sipate wong wadon. Lah terus. Gampang nangis lan gampang ketut. Wong damai durung kelakon. Dudu saking kula rebut cinta tapi senyata orang bisa kelaleh. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan orang beda pilihan. Bos Adewo, Abisen, terima hati-hati. kasih. Adewo, Oke, terima Abisen. kasih hati-hati. Iya. Abisen hati-hati. terima kasih banyak Oh. Mama Yuli, Nok Terima Dewi. kasih ya Mas Dep. Hati-hati di